Kakasi Hills Autonomous District Council KHADC hakasitare unai wing arhaja arpusan kala penlong ya kejingkan mau buram ya kejingdap Henry Pounders nam kejingklat no Reverend JJM Nichols Roy ubajitep kumukpa ka kernet bu Henry Jogariti Sanchar kari India dak ba penlong kejingbu sentiu ba kejialang hakmat umot dor sakan mau jong u hapalau ka council. Laidon lang haktiga singi kan mau buram daw ba strong pila karjana u chairman ka council ki executive member ki MDC nakaliang sansyar bat liang persya bat kum juru Reverend O.L. Snaitang ubiyathu ba ukpa jong u ubat lohari saukme bat Reverend JJM Nichols Roy ki deishi paralok baha. Reverend Dr. O.L. Snaitang ubadeiru unong thokon ulayathu khana shapang ki kamba kraw Reverend JJM Nichols Roy ki ba uyo jingtep na laukpa. Ulang bahadian ba ulale ki kamwat bania halor kajing imba kajing trekam u Reverend JJM Nichols Roy bat penmi ru ya ki kot. Hakajia thu khana jong u ulang bakal dan kajing selaban penhab ya ka Assam hakaba ka rilum khasi jantia ka hab mensua bat ka Bengal hak Muslim League namar ka niam hakajing alam u Muhammad Ali Jinnah. Reverend JJM Nichols Roy hakategapor ulatho sa Delhi ban pelat ya karilub khasi jantia ka Bengal bat wat ya ki Assamese nakatega jing thmu bat hakategapor u Gopinath Bordoloi u menteri rangba ka Assam bat ka kunhun menteri barok kawai kalay ro yo Reverend JJM Nichols Roy. Tengarong awan ng mga don ka jing sui yung rangba Reverend JJM Nichols Roy na maruneo rangba ulong uparlok yung ipapa yung saya kapor ke bang AUI Reverend JJM Nichols Roy tengah dang red dang tang ka reta kat nor sansnem dang kayang ka snem sanpuar tengah syui bau kawe keti kat bau tau nong kit dang keti ba joy tuan ka benta ke ngam tim te bayatu pateng yang apat sepang kajing im bakajing trai ke jong no syakri jong trai te idei papa junga te hadin pat na ngalayo ban pule la pendap juga jing pule ya ka BA na St. Anthony's College ka snem chiden spa nyo pusau te hadin ang tangayo ban lay pule pat sa Ridakar sa Serampur de na do snem chiden spa nyo pusan banglas dang ban lum mikikot ki jong une urang ba tengala yung orang ba berikikot jong u kathado ba nilayo ban penmi kikot ru deki volumes tang ba nga tengalong tang uru pa ba te ngabu ikin kikot ba om tang kajeng jong a kin mentoy ndre kilong den kinamsa hakajing bom don AA geng di habakot kumni ngarung awan namar ngamtip sekat nong tang sa akan nga pertai di katne pelewan ro nganget kala represent ni ke council pada gari berkajaj benriu ka jongi kijing kren kijongi ba Ricky Sulai kalau kijing kren ki ba koror sisa pila kren ni ka badai ba teng teng yo no breu ngila le klen tengah lapia kan ni long jongi ki breu bat kata kolong don na pdeng jongi bangi i jo breu bat ngim i ya ki jing tho don pat ki pala mentoy na ki jing tho bat ki kam ki bailale bat ngila kentaj padio breu kidon kini ki contradiction agajai breu jongi te kumno bala ban penuan bahai gane klempep nagaleng ka council kan yalam sekmat ti kapanyopan santo ri ki bakum ki jing mot jing perkata kari bakajaj penriu ka jongi kaladon ka kunhun kepada sensyar hangne hari jongi Assam kemut kasi jantiang ya haplang ti kedai kataka parti ka bakiong ka Muslim League te kipriu ki bahapo ka Muslim League te kadon ka jing perkat jengki ban lumlang no ya ka Assam harengkat bat ka Bengal te hakata kapor ka Muslim League hangni ha Assam kidon kumba Andrew Pongot
ki representatives na kaliang ka Congress ka pai Bajoy don kidon tang sipongon ti kataka di ka plan ka bari let's say bo na pedang yung patem pagkajing mod jong ka kalong pan grup lang bat ka Bengal hakata ka po tang day lang ka Bengal ka East ka West Bengal pagkajing tu jong ka kalong let's say na kanyam kung no ban penwan ya ka niam Musliman hapdeng jongi bat ka boy ka bari pagkapaw hau Muhammad Ali Jinnah unong yalam jong ka Muslim League ka tukupor pagkajimot kalong pansna no ya kata ka grouping plan bat pan penwan no ya kini rengkat lembat ka Bengal te hakata ka pon don mano wana kaliang kombinat bodoloy planto tri boto da ka kotleng kedom kumnu ka to ka kotleng kedom kedon ko ba ngalayok kopi te ulai kata ka jing to padulai don shadu isadali ban persya ia kata ka grouping plan te hakata ka grouping plan nolor batu ban punya seorang katlam bat ke Pakistan kemudian ke East Pakistan mentapat Bangladesh te ubajoy de way kadhatu na kaliang ukopin na bodoloy bat ke kabinet baro kita yaro yo Nichols Roy bolala panle ya kata pan pelaj om tang ya ki khasi bagi jantia ndre ya ki asamis ru dengan dia tu yepi te hadin ba Muhammad Ali Jinnah pan dah pula peluang ke Constituent Assembly la persiang katla katiai kumnoi ke bantan no ikini ki ya ka asam tu ko por kentuk lang ingini ki rilum dan penhap syaga Bengal dengan dia tu UP ibajoy kata ka por ai da ka jing tho syaga Constituent Assembly ban persya ya kanika grouping plan ban persya ya ka plan bat peniasok rengkat dalam pat ka Bengal tikini kidi jingale jong i ki baret bat laki long ki baret ro kalalong ka jingjam bat kade ka way na ki jingjam ki bakrao ki bala si bon na preng jong i tipi ki bakum kitang i sakalalong pat ki bre ki bapet no tang ki jiguna jong Bajoy pat pan kondem ye i tengaru nganut ban kran kum ne hapdeng jong pi tende hapdeng itu pat ki bala persya thai Bajoy teng lari no nomor ngating wadakari lajong ka bangia im kum ni kan ka paar pan kadon pat keting tu bari na kaliang ki pareng berkata kolong ban pulong ya kata ka baki khot ka crown colony lani ka protectorate pan kentup lang ya ba ro kini ki jaka khamtam hano to East India but khamtam kirilum but ban priaso rengkat lam bat ka Chittagong bat ka Laos te hangno kinbu ya ka kapital ya kata empat tip lakin bu hai Shillong kin bu Guwahati te kenambo na malara ya ka kapital jang ka North East India to kupor agas nam khatis pa ni pusau sa Shillong gan te na katakadaw bam sumapla ya ka ILP yang kwa bani to EP tada kamday ka kapital jang ka composite asam to kupor kemudian nilayo ka ILP te to i kandan de giway pat kipor panyo bani to i kata te hakajing ade pat ka crown colony pan kila tuo ban pai kata ka British delegation ban wan hadu hangni te shwa ban wan ya kata uni urang ba ula tho ya kata ka memorandum ka bajrong to tho ka tin pareng bat ka English yang iru te ka pada biang ba kata du pa so to convener yang kata ka British delegation ban wan sani persya bat hadu dak kena pada day ma pi ki balanang blastat na ribilat pimut banwan pruit yang i banyau ingi tangkum kiru klau wong pindai mapi kiru klau kadadu kita ki bapule kita ka city ngani di ki kan wan show tangan itu ipi bat ka crown colony ka klan trai kam show laki don katuk kat ni nagi pareng ki blakno yo Bajoy badaka bale kumni ka jingtu jing i pareng kolong ban penne ha ka jing dei bat ka jing mani ha ka niam Kristan
tenrei ubajoy ule ya kata namarutip pakata kan wanra kajing ya pat ya pelengkari gajongi na barkat kum kajing tip junga kalong ka crown colony ka apply tang ya ki British areas kemut south li ki hima lapan kala lapan dosim janjia 1825 sobar nang ta ka mulian bagadong po tang ta kumbapat spa teli ki snong sodar kitu rilong British areas tekan long kajing penyiapan ke bajur te hadin nang taro ubajoy zoto palada dai babu ika crown colony maka jingya dai kaniam Kristan kandon terikala apan long penban kamadan kema namo jina unu tu krete tel dai babu sipai kebot yapanon yapa pibat manga nomor hadu kapor baya yo ke independence kat kum ka jingken jonga like no kini ke British areas kemungkinan senang hari kasih berjantia kidang long tang saulak siteng dan micros hadu neru wong pilong ka jaj bendeu kata ka microscopic minority lada pek wada ka microscope pilong minority hadu kata te hadu katlo la job penyela ya kata te nantang nakwa panong sepi ba nakaliang iba joy iklam sohon yaki Kansas States bayo bansoy ka instrument of accession te to i latangan ya tu kamjong ka kam simpor ngarong amkwa slatu no wan jingo ingi haji sa wan ya kemen lambat ngi ya kasni ka bayala borom no sakri yung try te akadnya de baka basoy ka instrument of accession te harto ko por la da dei ba muanra yaki Kansas States lang bagi kemud ki tangki Kansas States kila long la kajong te umkwa bakandon ko bakum kata te haka juga poro mapi mono ku balayo ban puli yaka tax yaka instrument of accession ka bajoy udom kibitar yaki sim tolong pakila IT kibatno tang yaka administrative power baka judicial power ka legislative power kil IT no haka parliament yaka tabin ko persen te kitu ki bakran ben yo bajoy long sukran ben tengaruk layadan gijing lang pakia pen ben maki te teng asir ngating te menta pengawan hang ni da gijing sngo dap susngan bi te bayo ban ya keren kumni tingarung aspa ban keren no tangkata swa kidang don skiwe de kapor kamsya te kublai sibon pi nang ya syafrang ya harengkat lam bakajing tip harengkat lam bakajing kitli bat rengkat lam baka ikhtiar nama teng ingi dan stang kajing kitli te ka authority ngim don syuk tenrela aya ka siksha do ya ka authority palai ki kwa ya ka ne kalong ba ladat priang ya ka siksha do kamut ka jinglong tribal jinglong minority kan ne sneu hakiwei pat kiri hapwei go pat ki state ki tribal la dakil along Kristan kila dono ka jinglong tribal te ngihang ni paladal along Kristan rung isa ki tribal isa in minority Panamar pag-isa in minority katang doon ka protection but sa kawaypan walang ilalong Kristan ro katang sa kataka status yung pangilong in minority pagilong Giselle tribe nilaj nakapasiw ka income tax nomor puli kag income tax ang kakrensya ki communities ki player kateng ka settle are free from paying income tax ilta de la bakaya kani nginapsiw income tax ang kwa pa niya tuipi ngan pungkod na kapisa to blain ko de siya banduay kini kapor ngan puli ka dekot kabonu syakri yung tayo iba banto hakikot ki padai ya kari ka jag beriu jongi nakakitab ki proverb kadon ka kentin ka bong kumni ka hok ka kentiu ya ka jag beriu righteousness exalts a nation dong inedwai atrai babang ya ango yame
Basya yang i bangnya don kumni hakane kejaka kabau syakru jome i Reverend JJM Nicole Soy i lalong nong maipang unong ya lam nanti upala produk bat bala penyo ro ya kane kasti ke jingya da ya kari bade ke jaj penrio ke jonge mela say u kapor ka badon kam bade kapor ka babyang uru layu i ki jing i bacengai ulala ban pendap pikitu ki plan ki jong o kathadu bakaladon ka jing piang la ki jingele persya ki don napo ka constituent assembly. Nakaliang ubat Ricky Sulai UMDC na laban maupram ubami khmat nakaliang persya ulaong kejing trekam Reverend JJM Nicole Sroy kadai kabala kre lupa nakabenta kapateng bementa kumju ki bansawan bat don kam ban ai kejing tep kababanya sapang uniu rangba. Kalong ki iki gajing kurku ba ilala ban pun urlong banyada yangi khamtam baki om tribal pini teng kapang kemensim haba ni pai khmat kachono ri ramba bagi khat ij ba joy haba ulawan ra kat ye kaneka kadan ka ba ngi songsuk songsai kum ha kaneka por ngi yang ne ban rakhi ka sngiyap jong un re teng khat nge i ba ngimshim ya ga jingkit kya ban burom u hakata kar kom ba de ban burom teng ngela i kumba tang pordon kam ngila e kama hangahi haldi simet karangnya kisnem khamtam ka political career ngaskoba iba joy ila diwi iba inspire nga inspired ngampat kharu akarta ka ba i laklat san pukndai nrei ki kot ki bangayo ban pulis phangjongi bat ki benta ka bangayo ban pulis phangjongi kapen slur ba ka pan ai man sim yang betang man perkhat ru ka ngolong mo ka ba sukhe ru kata ta ba kitkhya banwan ra ban saindor ya kane ka jingim ka jongi kumne andre ingi hakane ka juk kamenta abamenta kumkinong ni khmat kalalong lupa ke ek ka bala setup lupa kini kiri ramba kibla champion ban mo ban ne pensa ban penlong kumne kumbangalong mangi andre kat kane kadan bangiladan ru andre ngi nang ya yeng pade menumburom pat ya kata kalat ke bangiladon menta andre i kumba teng iklet no ya kejing tristom ke joki ngisu yai bitang stakap hang ba don ni kejing mentoi la se hakano berkom belum kwa banjer ngakermen ba kane kasngi kamdi tang kasngi bangin kemau eji ba join re ngin kermau kerpangru ba kumlongin pendon kam ya kata ka ikhtiar ka ba ilawan ra kadris council ka schedule kolong ka baklanya do kata-kata ba da pendon kam hok ngatrai ngimdon kam syu ban kuslai hababun karkom bari kalalong sisa kajing yara haru ba kata-kata komenen nganang yo ban skap ya kajing keren jong chief minister hangte bo ong ba kadika tech world menta ka Nvidia ru kalawan hapo ka sit ka jongi sotonat ban skap bo diu kena kasih ubadang le ya kata ka mo le si ka promotion le si ka jingyai lenti ban pun urlong hakata ka tech world tingas ko ba haju kopor teng habawan kani ka juk kababantangi di ban kamauru pade ka juk kabarim kini ki padan tek ndrei kumno ki yadayangi kabri ka ba mo ka bakai tingas ko ban ong ba beling nga penmi de kata ka kentin tek beri hitip hamenta haladak kidang yakun banyo e ka schedule usuna mancuk ladi innovator ladi ba mo ubri bala champang ru kata ta ndrei ubri bala champang katu ba penun kami ka teknologi ndrei udangwan bat hadin balo apuli ka schedule sutu ba katno kalong strong banyada yaki tribal people takadaw kaladak menta hakjing yalam jong sono mancuk ki kun menyo yaka schedule khanang ba kinyo banyada ki pat badi ki briu ki ba dehi jong kate kathan kajing yakun jong ki karang ya menta pinpet yaka Darjeeling ru menta ki up kmi lenti banyo yaka schedule katnos nem katno briu ki layap kila kajing yaki yaka gorkalan kam disu bakai andre habakut ki sutu bakan urlong kila kmi lenti no yaka schedule tengibat bangiladon ya kane tengi ngim sugo kemau bangim sugo brom ya ka tinga sugo ban kerpat ru hakane kapor habanga phai khamat khamtam ka social media da piwat hey ru
chapang i JJM bajoy mrakam yo i wada ki UPSC coaching ru ki hikai chapang ka schedule hanrei ka kreteng jong i ngimla ban yo i ne bangin yo sngo tengah kerpat da kala ka council mo lesi benchna i documentary barit kabalong kat kum ka juk ka bamanta kanang ba kini ki khon ki hajar ki jong iru kinyo i tai khobor kinyo e ka jingtip ba kumno kini ki rang ba kilale ike ka ba ngi suk san manta ban se ngi haban yai kat kum ka juk hidon kam benchna ka documentary ka barit habangai i yakin ka state Nagaland rubun ki documentary ki penmi chapang ka jongki jo ka Meghalaya ro ka donre ngakren specific namata i Pak Joy kenang ba kanlong ka awareness kanlong ka jingtip bat kanlong ke ike ba nginang kam burom susu ya ka jingle jongne rurang ba Uba strong pila kharjana haba ajing kran ulaong bakum gajat ben riu deban kan mau bat ai kaburam ka bakraw yo Reverend JJM Nichols Roy namarlada amdai na u katta langat ha ka panchayati raj system ulaong baka kernet ben riu jong ka riti sanchar kari India kalong ka jingkar khu yak jilla ka than chtai lammi ngi kat ki badon yak autonomous district council Ulaong baki jat ben riu red paj menta ki kwa ka kernet ben riu bat haban ye kun snam henrei kum ka jat ben riu khasi jan tiapan long kum bahap mana na beneng kum ka jat ben riu ngila de ben kan mau tungong bat ngi de ben ai ka buram ka bakraw na ki bakraw yo bajoy namar ladam de mau ngiro ngilangat hakapan sutiraj system uday siya orang ba ubayo i ya ka ay ka ba kinong yalam ko to por let's say kimpadi but hapeng kita kijing persya da kijing pakap jong chairman jong drafting committee Dr. Ambedkar but cabinet borderlay lala ban penlong ya kane ka 6 schedule ko pamanta mansya ka don ha ka 8 schedule lapan kelana siya ka 6 schedule pan ban ngilalong kumni kumbangilong tika not is hibro ka way kat kipadon ya ka district council kila day banay ya ka buram ya une urang ba kalong kabaday kumbakran ni bariki bakaladon kam yang i bangin hakani ka juk ka pamantale kumno bangin ay kata ka jingtip ka bakam niya syakari ka bi jongi amday tang syakari ka bi jongi Syakiwe ki state ro ki badan ya ka ni ka district council ya ka ay ka ba uni urang ba jong ka jat ben riu khasi jongi ulale na kam ta jongi ya ka ba menta baro ang ibon kini ki red pa kila kwa ban yo no ya ka sectional kila ya hapan ya kun ke hapan ya snam hari ngipat ngi syo kumbayo ka mana na beneng te putuk da ka jing start pa ka jing sempang jong uni urang ba ngiyo ya ka autonomous council hang ni hanot is bro kumbahap ka mana mai putuk Henry kiwe ki haban ya kun ki haban dawa ki haban ya syatngan ki haban ya syok ban ya dam ban yo ya ka sexual kalong sisa ka buram ya ka jat ben riu jungi bangin yo ya uni riu rang ba ubadan sisa ya kata ka jingi jingai udah real statesman ubadan ya ka vision tang ubadan ya ka vision harai ka ideology jongo kalong ka scam hado kata-kata dan da ka no ka weipat ha ka jingmut jongo ha kata ka por hakapor bo ulang kum representative syaka constituent assembly dan da koy pat hanre kumno ban ai ka jingya da kerpang ya ka jaj ben riu lum jongi ka ba ripat lada genujor bat ki we ki jaj ben riu he pa ulai ya ka jingma bakumno lada kinwan kini na ritor ban telep yangi ulai ya ka jingma But what kini kiwe kinong mi kmat ro ki kwa ban assimilate yangi but kini ki hepa jong ka judgment reo what hadu ya ka culture jangi ro let's say but assimilate lang but kini ki hepa jong kiwe pat ka judgment reo ringi don bok ni dan ya uni ba joy
uriu rang ba uklawat bakane kariti ke dustur ke bangi buat entah kane ka im hadu menta tenang tak ada ngasudai ba kamdai tang ke district council kapan kan mau buram yu kum ke jaj benriu hi borok kawe kadai ban ai ke buram ke ba kraw na ki ba kraw ya iba joy namar dei leng ba ka cingla jongu ban yasa bangila long kumne kumbangilong bangila la ban penne ya kata kariti ke dustur jengi kumne kumbangilong ngila yes ngau ni kejingong ni pastor ngidang dan tang saulak sanlak hak tegi por te mudur lada ka constituent assembly hak ta por kampriang ya kani ke jingai jengmot jeng bajoy ka ke banja ya ka jaj bener jengi hatu ngila jumudur ya kata ke banja ngila jumudur what happened kani ka protection ka bangiyo lang ba ka 6 dul lang ba uni urang ba ro ngilong kumni kumangilong mena ngihaban yaksay nakapor sa kapor te mudur la da pendu no ya kata la assimilate yang ibat kata ka ri India borokaway nginami i culture nginami i dustur nginami i pai kasisyo lese la long kumbajit ke ba hau kau tok hang tu dan kasih tok hang tu dan kasih ngisau dan buram ada kata-kata ublai sisa uye ya kajat berdeu jengi bat ka jengi jengu ban ai kata ka jengi da karpang kapau long bau ni orang ba bal penyo yang ya ka seksudun Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya